Mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so. Wofre me adwoa searching. Captain Smart. Toda ho kasaya to boy. Captain. Kom na ya ma de kasasa no na say usuban. Captain ko just smart. Na nando dankwa. Ofri obusuo man kanya wa braboni. Enough is enough. Why you wadwe sabri bia bia wa no beka na nando dankwa sem. Captain unye be man che obi akromu a o. Pani aje kumso ye be ma bebra ye kuja. Ye bodi shemra yichi, ye bodi tumra yichi. Captain Smart. Ade a wo ye social media doesn't forget. Ochina wo betwa. Captain, udua pray wo betwa. Me na make catch evangelist obesima. Captain, we say udua pray na wo betwa. Empeni for say nya da betu buacha so fra no nempafe besi o. Tu de obia wanu pedu bia ye na na do dan kwa akufo ado. Na wode captain eh. Wode beba de udua no. Captain Smart obetwa. She. Awu na esala na ese NPP fo ye mbo na. Awola nkasa panimu ntwala otdawo. Panimu ntwara otdawo. Utumu kada NPP fu hina wo ye mboa. Ahemfo na wodwan na NPP ni so wo ye mboa. Se wo busuanyi bi de odwan na NPP na so ye aboa. Nti wola nkasa se ihu NPP ni aboa na ichie na awe ya abade. Awola nkasa ya abade. Eye nyimpaire kasa ye dwene ho sino ho na dwene ho iyi was of all January sankofo puwo betew enyin na nyin wo wa adwene mu nyin wo wa adwene mu nyimpa onkasa dam ebia ya abonya NPP fu na wo ye mboa na chi NPP nya ya abade se nya NPP ni bi kasa ya abade nti NPP fu na nya obia ye wa NPP mpanyumfu ni hinala enyo bia ye we hu bia le nchia na da because mu hu nyimpa we hu akwancha we chia na da mu hu nyimpa we hu ejamo we chia na ejamo good morning mu hu ni bida nti se NPP fu ni na enyi bia nkasa da na oche da wo de nyimpa na se ebehie NPP ni bi enye na akasa the most mosi anade osmosi ed won sa to ni se yema nti chi NPP nya echie won echi aboa na enna we hona enhu nyimpa we chi aboda nti elkasa eye dwun ansa na akasa elkasa tetu hu wotetu wo fie wie na hwe na nyema nkoye ye no woro so atena wo wona anyi wonam na ehwe won ntete ni bi enye bi na masua ade won ho na jai da nyama na ere ye na akoba hihye ginje ni yi abo ni yi kwase ni yi ni ti de yi na anu de iwiase obiele nyi wo so ye tsen ne da obie nyi wo da mbo na eleka no gidi de baby ma ede koda ehun wo ye nyimpa no da mbo na bi wo ho Jesus po oside obi friend tsen ni osida me from tsen ni na jo wo so no nkote no otsen nti no ode ehu da enye nyimpa yegu asase de obiele nyi wo oso no otsen wo baby ala nti next time elkasa eya da swingi sana ba almost more than that mo 24-hour economy where is it 24-hour economy when you two na two are komu komi so where is the 24-hour economy the people are crying mo party food soldiers comodium o chebi mo from so mbeba yet your man haru na ibrusu mu gi double salary na na do hu omo mobo. And I do onye hwekura no mukwochim. Omo anya appointments kwa na mo no akwochim. Mesi yankasa the question a Ghana fo bi sa mo ne say Women Development Bank na wehi. Ekokwa amosimo de mo amkokwa nketinketi. En confirm 2 yard ano. Enazo nkokwa nketinketi no. Mo say mufu soldiers na atwa videos abramo. Say nkokwa no makumo mare. Na ka o na akokwa mienu asa akokwa miensa no. Onfa onu ni sika obeto adwane adi no. Onfa no nto adwane ma akokọ mienu no ho. Ekokọ mienu. Se o pese o boa obi invest obi life. Is it not an insult?
So be ye campaign ato abama no akoma na akukọ mie na akukọ ba akukọ esen. Akukọ ba. Na nti no kọgina wiem to ababa. Akukọ ba nti na Ghana fo kọgina wiem to abama. Akukọ ba mienu. Na de man se mama akukọ nketenkete fa kọ bo obra. Manti mama ne preko, manti mama na akwanche. Akukọ. Eti no to abama mo. And you think it's funny? Mo be pay bi na moye no. Mo arresting crofo. Thinking say Ghana for be sa to abama. Me se mo bamba president man 6 times. Just the next time NPP is coming back to power. It's more than monkey come on you say Ghana for na come Ghana for hemo. Ghanaians are hungry. It me say baby Addo na esa time yi chairman fokumu efi party nim no. Na Ghana for comedy om. Baby Antman stop NPP from winning. It's more than say NPP for kon. It almost say NPP will be in opposition again. Mo de dada mo ho. Me kwa akoda. Na minister na o say mo full soldiers video nkokọ na abram so mo kun nkokọ na ewe no. Time so a e na obehu. Agric minister, me say time so a me akra na me point say wo ye mechi nkotum wo bekọ. Ye be jelu. Ti woni ma be nkokọ no wo na akọpa mo sambra. Nkofo kuma we wa akoto bibrem. Sa krokro the John story number 2 ache nkofo. Wedi sika na wie no. No aka se kumare na that record so. To achire bi ne say oh wankoye nkokọ nkutikiti na manfo awom. So ma awom de na wo na be ko. Jem nwanwa kra ni say onipa ba ku bi kra de emira bi wase ono de ko challenge Joma ma say oni hu kwan so okotetem. Enne nipa na so o sa koka say Joma ma ho kwan so okotetem. What is happening? Ti nipa na wo to odwini Ghana ho na odwini ne fu ho. Eno kra de enna nche because Joma hama oba tetem. Ekwa Ghana for de ne be fa so no onu obenu no ho enu guase obeji no abamro fu tantare we the whole Africa obi awa bompa as president Joma hama the whole Africa obi awa bon as president Joma hama na mo ti ho say ye push ni term agenda nya nipa o ma ko school akodru akiri na omo kekansem hunu enti sikanti school na nipa kono ye man kwada no hunu so mfaso enka se we wo school aduru akiri ye professor enti wo kasemo a ya semo a abawum na mo kekansem hunu sa Ghana for omra mo de mo nko ene court yi Joma hama parking nkrofo a parking nkrofo nko a ti mo fa nko Joma hama mra tetem se enya tuo no de ba enya tuo ena Joma hama de baba tetem no eya abatuo ne be kwa akoto na so wini odi aba o mutimu pa ne se 2028 e be wiem Ghana be de 2028 December 7 Ghana be de papa se Ghana for betina ho se Joma hama mamu ofu tantanwe on sa me riabem it will never happen. The see 2016 no e be see 2028 you so ye bema no eduru ha on tra so be riabem oso ye bema o Ghana ha no edu 2028 on tra so be riabem no nya be hu de be si o mawe mu obi antimi nwiaba no Ghana for yenyimi jimi sa ye be kwa akoto aba no na Joma hama mo de ne ba tetem ye betu no ama ohunu se Ghana for yenso so nsem so enti eno nso ayade ba ko a ewo ho omo pre na sese he said you know Joma hama kan se Supreme Court aye unanimous FC no say ye Supreme Court yi ye ntimi nka ye aye gise Joma hama na ye be sa akobisa ne se Joma hama say Supreme Court yi na nakufu at the time now see a unanimous FC o time yi a den eko was 11 ana say den na ono nso aka akire yen enti tumi no oho o betumi dia koye mo de ombeye na ya say ai emra no man kwan so contest third term
ye be ma no kwan me contest because emra no ma no kwan say antena so by force third term say o twa 4 years ni wi a emra no ma no kwan say chinchina won say ntwa 4 years nka ho de de wo mu no emra no ema no kwan say ni 4 years we na ototo papa so no o twa wi a on antena so 4 years na ebom wo mo se o mo kokre say emra no be ma nkwa so on san contest bio enti Ghana fo na say yagimi a yenim nyansa yenyi ye constitution ni a ye be sa akotwa baba ne so on san metena so tetem enti ye nyina ye bom pa se twere mpo Nyankopon be ma ye nkwane ahoden na ebere no so na Joma ha mom sa ade ne ba biewa Ghana fo akire se yenye nkwaseyafo me nsaba metiti akire se wo matena se ehunu se party no se woni omo contest flag bearer NDC mu no wo mu hunu obi a ni mu oduru a obetumi afesi Dr. Baumia se problem no enti sa tete ma dino masa agenda no asa kofa betumu no enyina ne nie wo mu nye obi poti a ometumi dina be face Dr. Baumia enti omu sise Joma Hama no anya yema nsa nko saa bio na oti akonya so de obetumi aye frakadam bi na chese wa wiem no watena so 2016 no oti akonya so Ghana for 2 no 2016 no oti akonya so Ghana for 2 no Rollins mpa obeti NDC na ne Joma Hama onye mu chefa no wa anwini da se obe call for third term wa anwini enem no se no obi bi sase die ntina enkrofo yese Joma Hama onko third term adiyen obi nka bibi ba ko nkire yen amam wo pa na ase die anase na tem didie na dabi ogina ha na odidi Ghana fo atem na otutu chiki ma Ghana fo no nti ana anase sika na wo chiche ma mo no nti ana mo pese okobio na manya kwan diska no anya sa ye Fourth Republic senka mamu papa me yakotete man ka president kufo ne man ko tete mkane azana na na kufu ado abeto aso ezo mu mpo no abebu o man no iye ebe fa Ghana free amna mu edi ebesi kuku so mpo no obi anwe tete mo ho na nti se we yi a wabafi ya free kuku so asade yakɔhwe amna donko mu na ye ka tete ensem amano enti eno no mo amode mo se mo nwene wo man no ho na emo mu afu na mo